Бүгүнкү үйлөнүү үлпөт тоюнун күнөөкөрлөрү Канат менен Алинаны чын жүрөктөн куттуктаймын. Экөөнө кааларым бакыт алай, узун өмүр, көп балалуу болушсун. Кудай буйрса, эмки чогулганыбызда бешик тойго келели. Ошондой эле атам менен апамды да куттуктайм. Куда кут болсун, келин кут болсун дегендей. Ушундай туугандардын баарына узун өмүр, чың ден соолук, бакыт алай каалайм. Жалаң тойлордо эле жолугушуп туралы. Ден соолукта болуңуздар барыңыздар. Ар бир адамдын үйүндө ушундай той болуп турсун. Тойлордо гана жолугуп туралы. Жаргалбек бизди ошо тойлордо тартып, эстелик кылып, кийин бизге көрсөтүп турсун. Чоң рахмат көңүл бурганыңыздарга. Тойго келип, бийлеп, ырдап, көңүл ачып кетиңиздер. Кандайсыздар, туугандар, кудагыйлар? Бүгүнкү тойдун 2 жашка кааларыбыз чын ден соолук. Канат менен ушу Канат досум, Аяшка Малина. Кармашкан колуңар үзүлбөсүн, ар дайым бекем болуп, жашоонун ызыгына да, мустагына да чыдаган адамдардан болула, кыйын инсандардан болула. Ар дайым бүгүнкү кечеки айтылып аткан батанын баары, каалоо тилектин баары кабыл болсун, ден соолук болсун. Эң негизги ден соолук, баарыбыздарга ден соолук болсо, баары болот. Рахмат. Келиңиз, Адилет байке. Конобуз Канаттын байкеси, Алинанын кайнагасы. Сүйлөп коюңуз эми каалоо тилектерден. Ошол Канат, Алина дегендей. Куш боңор бекем болсун. Бактылуу болгула, кармашкан колуңар үзүлбөй эле. Быжырап балалуу эле. Күлүп жайнап жүрө бериңиздер. Сиз дагы ашыңыз куттуу болсун. Рахмат. Кызматын кылган эле аштардан болсун. Аяшкалардан. Ошол күнөөкөрлөр үчүн бүгүн бир тойду тойгоолап дегендей. Шаңдуу бийлеп, кыйкырып өкүрүп, ышкырып, ичип жеп, көңүл ачып, аман эсен үйгө аман эсен кетиңиздер дегендей. Бака кетпегиле, бака бийлеп ырдап алгыла. Жок, ким болот? Азыр кийинки интервьюнун тиякта отун жарып кызмат кылып аткан байке, тайке калганынан алалы эми. Жүрүңүз. Келиңиз, байке. Келиңиз, кийинки сөз сизде. Келем, не дейбиз? Канат, Алина, ден соолукта болгула, бактылуу болгула, өмүрлүү болгула, ата энеңе сыйлаган малдардан болгула. Не дейбиз да? Эми ушинтип бүгүн үйлөнүп калыпсыңар. Ден соолукта болгула. Болду. Келиңиз. Келген. Атада сөз кийинки. Эмне дейм? Каалоо тилегеле. Эми эки бала бактылуу болсун, кармашкан колдору төбөлкө болсун. Келечекте булар дагы ушинтип келин алып, кыз берип эле бактылуу өмүр сүрө берсин. Болду. Чоң рахмат. Уларбек байке. Бир туган кайнагадан сөз алып коелу. Эркинбекти киргизгиле. Уларбек байке, Канаттын бир туган байкеси, бир туган кайнага болот. Улуу кайнага. Сөз кезеги. Улуу кайнагада сөз кезеги. Не дейсиң? Бактылуу болушсун, бай болушсун, кеп байлыкта да эмес. Главный менин ата энемди сыйлаган эң жакшы келиндерден болуп, мен келгенде ысык чай куюп берип турса эле болду, ошонусун эле ыраазымын. Главный ата энемди сыйлаган жакшы имандуу келинден болуп, ата энем эметкене сыймыктанган келиндерден болсун. Ол главный ден соолук. Чоң рахмат. Келин кут болсун, келин кут болсун. Бизде Канат ушул тойдун күнөөкөрү, ушул тойдун мүчөсү, эң негизгиси. Келем. Не дейсиң? Не дейсиң? Чоң рахмат ушинтип келип бергениңиздерге. Жакшы конок болуп, таарынбай кетиңиздер эми. Чоң рахмат.
Ayağını görsek ben özümden uyanırım. Yatacak şey. Söyleyip kapattık kendine kutlusu. Burada günler kulağa varıp gerekli barını elinde oğlundan alıp çıksak. Kuda söylemişleri çocuğun betönü verseken özü kulayakta kuş yokken. Oşol Koluzga жақсы сыйлап, машинабызға салып берді құдалар. Біз құлқындап келіп қалдық. Білмексем бар. Ертесінде мал ұсты баталып сойып, барғарды батаға шақыра десек келе алмайсың. Tamam, gece kuda söktük jönetip olanlar kuda söktük jönetip. Жақсы қойма ушул кишилер отурган кишилер анан алып барып атат капес чогуруп шөрүңөр сон болбоду анан капес ошол үстүнө кайра капес чогуруп үйгөрө берип деп атат ошол Çeti жақсы батарылар үйретеді да. Кафеге тиіп. Келініңер құтқылсын. Келініңер ақжол таяқшысы, қазан ашты, қабақ баш ашып, қабақты көрбеген. Сіздер келгенде қабақтарын ашып, шай бергендерің болсын, е? Болсын. Жақсы. Ой, açık. Koy açık деп бәрі ойын. Stakan kadınlasın diyor dedi doktor. Иә. Doktor biz stakan kadınlasın diyor. Bir stakan hakkı. Adam үйгө olup, kendi үйgө kiyirip, yemetkeni gelinlerin barı yemet vardı. Ay koy ırım bolsun dep şakegini de salıp doğuğunu bayrap, anan gelip sırada bir şey boğu dur olmayı. Yok ben kıyınlar. Yok. Eceklerin nazarına oturur. İstemiş besin. Bu neden korksun? Buna korkmayın. Bu kendine gelsin delegeydim ne korkar. Tezkere var, bir şey var. Geldiler. Tezkere. Öyle gelin çakı olası gelin. Çınarken. Avdan sana da çekemez. Azake önce repertuarında var. Bakalım. Atlek. Musa. Baktulu yaşasın, ынтымақты olsun. Kuşçular bir tuğan ortasında da barınlar ынтымақты olgular. Ululardan gelin ukbular. Aday al mintip koydu, tilip koydu dep jaman görbegüler. Ulu sözünü açat. Giçiler götürüş gerek. Oşonu uğup koygular. Bardığıyla jerde bir sele şariatta mesleği katavadan kalgan sal. İlgeri çoğundordun başı tövesi görüngündele söylevey alışçı gelin degen bala degen var öyle. Emin oşonday salsı koldanır. İlgeri salsınardı. İlgeri yemeyin ama azale vakit ettiği eme gimin başta çelek dep toydu başta çelek gimin dep dep. Ansıganda oşol emen erdiz
emetpe kaytpagıla, jakşılık menен жүрgüle. Эми эмне кыла берем? Чыныңар бөксөлбөсүн, табагыңардагы бөксөлбөсүн, жакшылыкка союлгандардын баары жакшы ниет менен, жакшылыкка келгендин баары жакшы ниет менен, жакшы маанай менен ичип жеп, жакшы каалоо тилектерди айтып кетели. Көшөгөсү көгөрүп, келинибиз силерди кубантсын. Ошол эми анан байбайче болгула экөөң ата-эненин жолун жолдогула, башкаларга да үлгү көргөзгүлө. Куштай уча бергиле, кызчылар көбөйө бергиле. Enatasidan juş, jakşı işleri beyin aybay. Elge çaydı verdim. Bunda tostu suyla soktum elimde. Elimden anahtar. Şu jakşına kayıp oturup kalasa. Biz kayda videocak vardı. Baktım halaylı olsun. Ömürlerim gelsin. Yeklerim gelsin. Okulun dilekleri böyle komşum başıma şöyle kavul olsun. Anneme Atene sırtlarındaki Atene'ye geçmişsin. Atene baldardı ay yaptınız. Baldardı Atene'ye buraya kadar kesin. Kudret desin. Жақсылыққа жайылды. Ендігілер болу, ағачайын болу, жақсылықтар келе береді. Бұл негізі илгеріктен жақсылықтың дейді. Чоң аталар ұшы яқтан чоңылған. Біз кем болып ол жерде еменің өліктің түрінде жатырлықтар өлікшеден чоңақымыз. Biz өліктен келіп, елдің барына тасының бар ұшақтан келіп өлік жештік. Daha ne gider sonun tatlı olur. Büyük uçaktan gelir. Almanı Ama ben sonra barıp kaya gelgençe usta Alman'da yolda alıp kaçıyor. Azamızı jediyor kendini. Ama şunda jakşılıklar көп болсын. Bunun bololu, var bololu. Tuğanlar alыстабайлы. Анда-санда алыстап кетип атабыз. Bilip durgan bir iş gerek. Şunun için жаштардан çıkıyor. Жаштардан çıkıyor. Önünde bu. Önünde kültüle. Kültüle de koysunlar. Oşa başı indirip. Oşa beni alıp gidip turan bağlar garç. Yok da çıkamaz böyle. Bizim bağlar da bir yaptan jaksın da yok. Nima fakat götürmeden koysunlar. Çıkıyor. Manastan çağ Amançılık olsun, dastur kurma, bereket olsun. Yıldız, antrak dedik mi? Ha dedin mi? Мен ошондо башынан көрсөт. Юрешке чорт. Алчка кел отурай сүрөткө чөз. Только кыздар. Только кыздар. Ay,
Hop. Ушел. Aynura kıyım olacak da gördüklerge jetmeye taşlarcaydı. Jiri bana jiri yoktu jiri. Yıllarca uzun kaldı. Beni uyattılar ben bunları. Ya jiri olasın. Ya korkuyorsun. Alıştık kır. Korkma verme. Kaçaksın. Alıştık. Evet. Buyurun buyurun. Yalkalarına da silah şimdi. Ben namusdan Kuşçular namuskayı olan. O satmış ya. O olmaz bile. Ya var. Ay,
Жақсы билеп атсам. Bien batía más, tú eres la luz. Jetken çağında Koçukluğum kozu sürdü gözümü Zarıdan, zarıdan, zarıdan Gözümden aç yüzün dudağıma Uzatıp gelir kayra sağına Yürüdüm kare tahta gözümü Sağına, sağına, sağına Çırpın sana bu sezimdi Buldursun sevdiğiş bakımda Mutansın çağırdırsın çağırında Yüzünde kısayı kalmayına Dağda 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 Shit,
Ay 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 chip 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 chip. Kadar öğrendi. Chip 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 chip. Naldan tatmadım. Netlerle tatmadım. Maria Magdalena, oh oh oh, Tavayın armanina, oh oh oh, Şirikin boğanina, oh oh oh, Burası sıcağına. Yetelim armanina, oh oh oh, Torak kucaklarına, oh oh oh, Minişin yenerine, oh oh oh, Burası sıcağına. Ay ay ay, çip çip çip. Chip chip, chip chip, chip chip chip, Maria Magdalena. Ay ay ay, chip chip, chip 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 chip chip, Maria Magdalena. Gel gel Jeste. И подарить тебе хотел рассвет. Ищу тебя, зову тебя, видишь нас, моя такой красивой в мире нет. Ты ослепляешь белый свет. Я побегу, я полечу, тебе я так хочу. Видишь, я за тобой и пишу тебе, я пою тебе, я живу Ты улыбаешься в толпе, меня ты манишь к тебе. И только раз тебя хочу коснуться нежно. Ты будто ветер и зов, и я мечтаю быть с тобой. Но как всегда, и как всегда, я не найду тебя. Видишь, я за тобой пишу тебе, я пою тебе, я живу. Ay, qo'ng'iloq oldi ishlab kelayotganda. Nurgul kelayotganda qolib qoladi, qanday qilaydi? Nurgul kelayotganda qolib qoladi, jag'aldan O'chirganda o'chirdi, boshlarini qo'ydi. Ay, Jastar, Tolqon, Deniz!
алыстан тарқалды. Баштарын ондай кезіп отпайсың мұнда. Еспей тарт. Болды көптілі, тапсылы. Майыс көптілі. Ой,
Ay Zeynep misya Cangıldıkı. Cangılga veresin. Ben de gelin kısmet verseniz de gelin çay koya versin. Kısmet koya versin. Baydan beri çıkarmaya kalmışsın. Oğluma çaylık kırmam vuruyor. İşkenden ısık soğuyup. Kaka işte kırmızı çaylık vuruyor. Gelin çaylık vuruyor. Baykeleri. Şaken. Jarpı barın toyuңар kut bolsun. Gelinler geleseňer gelin bolsun. Hakayrısına Akçolda jül bolsun, aman esen bolup toydun üstüne jarkırap çaynap jalpı gelip jakşılık aman jürgüler. Gelinimin aldım bak, bala bastın, arkasın mal bastın. Çalgen bir olup ten arıp ten ağarsın. Bakış gör ruayın görsün, cırgalın görsün. Bak vay oşul, aytarım oşul var. Bir kupüler de var. Gelin Bayan var mı tapma kalkın, çok hem. Siz dün ordunuz Zeynep yok tutmayacak. Buradan gelip Zeynep. Jalpı kuşlar gelinler kutmasın. Bayağı ardı büyüğüne, balдар büyüğüne, balasında ne var, ben çıktılar. Hatta eğildik olsun. Jalpı kuşunun gelini kutlu olsun. Ardı gelin gelgende rızkısına göre rızkılı olsun. Bu Sızlıspek'in neveresin. Esenbay'ın çöresin. Aşırağından kıvırasın. Sağındıktan tukulun göğütlerinin olsun. Var öyle. Sızlıspek'e yaptıktan beri ağlatırıyorsun, bağırdım, erkekten sonra bağırdım, ağlatırıyor, olsun. Hem de Sızlıspek'in ilgilen, ilgilendirse olan buna bir tane koldan buttan alıp toy güzele var mütürüktür. Yakşılakan kudasından dağı sözü de yakşı oldu tuttur. Büyük yakşı oldu. Kudan kutlu olsun. Bundan elimde kuşuken kuşunun kızları cama çıkmayı. Kuşunun kızları cama müyüge tiymeyi. O sönsün bizim kanatta cama bala bez. Buna Kudaya kutlasın.
bütün güne kuşçular dağıl güne koydu. Bunlardan ömrüsü öyle. Şuballardan bunlar sizin böyle kendiniz şu jalkı kuşçular hizmet kılan yerim olsun. İlk orasın tırmakta olsa bari. Oylağına jeter, dileğine jeter. Şunu görüp oturgan jenge makamlar qanday baxtlı kişiler. Çörenin emelerini göstergen qanday baxtlı kişiler. Kudayım şunday bakıtla şu kelimizde jetsin. Şu жерге, şu uyga ornuna çakan şu uydan gülüde de olup, jengemdey olgan ene olup, jengemdey olup balдар öğütken bile olsun anatımda. Sen de gelecekte şu esim oydu. Şunun yaşına jetip, jetsen de longoy yaşamaz. Şantık bala akıran bulurmasın, yorgun jet. Aynı dokun. Baktılı olsun balдар. Бар olsun, emeğiz, batağız kavul olsun. Tuğanlardan biraz racası var. Kalındın çi dile bu. Şöyle yaratır. Kuşlardan öylesi. Onun dilini öz öğrenirsin. Başka şey yok. Benimkimiz. Koyam. Emim ne değil. Kalat günkü löyünü tayın kutlu olsun. Kuşboğun beken olsun. Karmaşkan kolun üzülbesin. Gelin balamın baktılı talaylı ol, ömürlü ol altın be. Şimdi iyilik bolup, жақсы ата-энени сыйлаган үй-бүлөлөрдөн бол. Şu ата-энеңди чоңоттан чоңопаң жашын алып бар. Макулбу? Мынакей чоңоттан чоңопаң кандай жашка чейин келишти, буйруса небере чөбөрөлү көрдү, жакшылык болсун айтып. Бардык жакшылыктарды каалайм. Бактылуу бол, өмүрлүү бол. Келгилем, жакшылык болсун, алтындар бар болом. Мындай деле сүйлөп коюп калмасыздар. Мындай жанагындай. Апамдар көрөп, берип отур. Муну да тиги арчандан алып келгенде алып келипсиңер эле. Жакшылык ай. Жана бар боло. İçinde iyilik olsun buyursa, жаңалған үй бүлөң менен бактылуу бол. Мынакей берже багын көрүп атасың, кандай байкелер кандай болуп атат. Ушундай эметтеп, имандуу, жакшы үй бүлөлөрүн болула, бактылуу болула кылам, Жакшы. Бали. Мунун күйөтүп алды, Силери баштабы? Кушпоң бек болсун. Келинчегиң өкүн кармашкан колуңар үзүлбөсүн, бактылуу болгула. Не дейсиз? Айтып аткан каалоо тилектерге кошулам. Баары кабыл болсун. Ата-энең сыйлаган жакшы эмелерден болгула. Кармашкан колуңар үзүлбөсүн, бактылуу болгула. Gel tüzülük. Çaylarda uyuyor, buradaki olsa işte hattı bir adet dese, çatlaşıp bir şey bu. Gidiyor, rızkırlar da dese. Rızkırlar, beyinleri tokatlı da. Canım, yak neyse. Canım, Lefti Baybal, dost olsa ola. Silagan bir yaktan, tiyaktan, ayınları silagan baldardan olsun. Жақшылық болсын еми. Тойлап алып тұрсын үйіңде. Жаныңан шықпаған бола болсын. Шықпайтын. Айы. Бұйырса. Келчек бәрі ысық чай ішіп көріліп істер. Бұйырса. Бұрақ ертемен ертеген ішіп отасың ба? Сынып отам да. Тағатта келіп ішіп отқанымда мен кеш келіп қалам. Sen içi işteze koronunu kırmap çıkmay turarsın. Özü gelin alkada koronunu kırmap verir. Alın da ekstra yakşı. Ay canları kızlarım, jakşı biletdi koy. Buna kuş
Uşlar üşüntüp bile. Öyle bile şattır. Sizler de kuyuğa gidip atқанда koyup berem. Geçip kaçtadan tamam. Nurel, Vay Aybike, молодец. Emden söylüyoruz bugün Kanat'ın İlon'un toyunda oturağız. Geldim bugün çayını içtik. İstemciler gördüm. Kolusun, butusun, şadıl eken, жыйнагандары жакшы экен, нанды тиштелген бөлөк, тазасын бөлөк жыйнап атат. Жакшы эле бөлөк болот окшойт. Деп атабыздан кийин бөлүп турат экен депчи. Кудай ушуну окут кылып эле ошол эки ойдон кетсе экен. Дагы калганга сүйлөйсүңбү? Комиссиядан өтүптү иши. Эжекем менен таттым. Мен аны общем караганда жокмун, ал бөлүп атканды жөнөтүп кандайдыр тикасын караган жок. Экөө иши комиссия болду. Булар эң мындай, булар эми айыл бүт бар билет да. Менен комиссияларга жаккандан кийин бизге жөн эле ырсый чайып койсо ыраазы болуп кетебиз. Ырсый атат деп койгула. Тамакка общейлешер керек болмошпу? Иши кыза. Каяка десе ошол жака. Алган келинчек ак жолтой келин болсун. Биздин оюбуздагыдай келин болуп, өмүрө чөмүрөлүү болуп, ушул али да бас берет. Үйдө биздин укугубузду өстүрө турган, биздин үйгө келгенде ысык чайын бере турган, кабагы жарык, жакшы келин болсун, көп балалуу болушсун. Эне атасынын жетишпей калган жумуштарын бүт баарын аткарышсын экөө. Эне атасын карганда дөөлөттү карлыкка жеткиргиле. Ошо жакшы аман болгула. Той берип, мына эне атаңар канча аракет кылып, могу бүт туугандардын баары аракет кылып, силердин көңүлүңөрдү өстүрөлү аракет кылып атышат. Ошо аракеттин баарын билген, ошонун баарын таразалай билген, акыл эстүү жаштардан болгула. Мен да үйлөнгөндө Куданын кечке айткандарда алтын казык ошондо айтты эле. Алтын казык эмне деп койчумун да. Анан мынтип азыр эмне менен ойлосом, алтын казык ошол үйдө кайсы бала ошого татыктуу болсо ошол алтын казык экен да. Ошол үйгө бир туугандар келет экен, ошол үйгө эл журт чогулат экен. Ошол үй ошо чоң үй, чоң аш болот экен. Ортосу болот үй бүлөнүн. Ошол экен силерге да тилейм. Силер да ошол үйдө алтын казык болгула. Дагы биз аябай эле айтканга берге. Сен ар турмуш эт. Мен айтпадым. Мен мынча бир тууган деп айткан менен биз негизи мынтип санап келсе аз элебиз. Адам бул эмесичи.
Анан мындай бир мактап кетейин да. Бир коймарик. Чын эле. Биз коймарик. Аябай эле келип мындай тепкилеп кеткенден алыс. Кемчилик болсо көбөйтүп, бар болсо сүйүнүп кетебиз. Ошол экени түшүнүп, ошону барктап, койгойтейлер келди да аябай сүйүнүп, туруп эле бизге төркүн болсоңор эле бизге ошол. Биз деле уже кары барып калгандан кийин мына атабыз жок. Атабыз кетти. Апабыздын деле эчкидей эле жашы калды. Андан кийин биз төркүнгө кимдикине келебиз? Ал уже бизге вопрос болуп калды. Ошондо силер ушулар келатат деп жанталашып маңдайыңарды ачып эле берерге ашыңарды таппай чай да болсо жаркылдап берип койсоңор деп ошо силерге келебиз. Ошо бизге жана алтын казык деген ошо. Алтын казык болду. Экөө бири-бириңе өбөк жөөк болгула. Мына 2 жыл, 3 жылдан бери экөө бири-бириң менен ээрчип, экөө минус жагыңар, плюс жагыңар бар. Бүттүңөр да бири-бириңерди окуп диплом алдыңар да. Бул болсо эми чоң академияга келдиңер. Ошол экен эми жакшылап бүтүп алтын медал менен жарыктын алтын казык болгула. Ошо каалаган. Өзүңөр менен өзүңөр көбөйгүлө. Мен ат сүйлөй албайм. Эрте айтып койчу, туша чыкканда 2 строчка айтып койду. Кайчы жыл бар айтылды ишиңсе, бактылуу болгула главный. Бири-бириңерди түшүнсөңөр эле, экөө жашап кетсе эле баары эле ыраазы, баарыбыз эле күлүп жайнап турабыз. Жок, жашап кетсе эле эмес. Жок, бири түшүнүп жашайт анан ошондо деп калган камтып деп турмуштун өйдө төмөнү болот. Кызыңар бар, ошол экен колдоп жалгыз сыратпай. Андан кийин эми экөө өйдө да ылдыйда жөрөп болуп. Ошол деле бактылуу жашасаңар деле, биз деле экөөңөр өрө чөйрө болуп, бажырап атсаңар үйүңөрдө үй толтура киши болуп. Жакшы жашап кетип эле көп нерсеге жетишсеңер эле биз ошого эле бактылуубуз. Анда Рыскага отур. Келе кой Рыскөлүк. Да коомуз. Канат, Алина бактылуу болгула. Ушу ата-энеңер кылып аткан эмгектен актап жакшы жашагыла. Экөөңөр ынтымактуу болгула, маңдайыңар такай күлүп турсун. Ата-апаңарга чай бере турган, экөөңөр бага турган үйсүңөр да, ошол баласыңар да. Ошо бир туугандарга жакшы, бир тууган болгула, жакшы ынтымактуу жашагыла. Ысык чайыңарды берип эле бизге төркүн болсоңор эле болду, бизге бөлөк эчтекенин кереги жок, Маңдайыңар жарык болуп эле ушу биздин төркүндөрүбүздө сыймыктагандай болгула. Рыска, сүйлөй койсо, ошо кылып шартты таппай эле экөөнү тартамын. Сүйлөй койсо. Бактылуу боласыз. Экөөңөр канчага келип калдың сен? 24. Өтө жаш деле эмессиңер, каалаган деле экөөңөр деле ушу жашоону түшүнүп калдыңар да, Россияга бардыңар, биякта жүрдүңөр, окудуңар дегендей. Жашоонун талтуусу да бар, ачуусу да бар, ошо экөөңөр бири-бириңерди түшүнүп эле, дос дагы, партнер дагы бул жашоодочу. Бириле күйөө аялды сен муну кылышың керек, мен мунушуну кылышым керек эмес, экөөңөрдүн турмушуңарда жакшы болушта өзүңөрдө ажырашып кетишпеш эле менен. Бирок жакшы үй бүлө куруп, ошоктон өнүгүп өсүп, эми сен бул бияка келип аткандан кийин биздин бүлө болуп калдың да. Кыз деген өзүнүн үй бүлөсүн тапканы барат го. Ошондой эле ошо биздин үй бүлө болуп, канатты бала ата-энесинде турганда өзүнчө дейт, келинчек алгандан кийин уже башка бала төрөлөт дейт. Мындан да жакшы бала төрөлсүн. Ошондой көп бала болула. Чоң рахмат. Агарып болуп, сымактангандай келин бала болот.
Ondan da oturmuşsunuz ayrı yaptırmadınız öyle mi? Mal günü çok üzüldüm. Ertesi de gelip koydu aysılar. Çok böyle жұмыстарына тұрып соңғыма зор тоқып қойсам Sen şartını aytıp ketmedin, topmaklarına. Марат ачык кыздар. Эртеңки дагы канчадан чыгарабыз деп койгон. Мен сен тазалайсың го. Ой ал менин калжаңымды билет да дейт. Деле болду го, мына баскан жерге аланча экен деп. Коркуп кетти окшойт. Ertesi izleydik ne var? Allah'tan güçlü oradan. Yaxşılık. Gelgen sayın. Bana aslında çay içmiyor. Qaragan çay içtin tilegi şöyle ısıdırak çay. Anan çift görüşüp. Olga soğuk olay. Hoppa, Aksel ketkem. Işınızda. Abına o 5 yola gidiyor. Hadi gel. Korkumuz ki olsun. Yanında tiyarsı yanında. Kaç kumaş kap geliyor? Mau jenge. Jenge. Mau mikunoko. Aselge. Aselge. Başka enesi benen. Bunu neme? Baş gelmesine. Men. Başka şunu aselge. Nazil vergiler. Jenge. Mau kola menen aybi. Çay verin. Makan istedim. Makan zaten getirdim. Kalatlık silip koysa. Sülürdün mü? Kaynağama o, kaynağama kımba sülürdün. Kameraga deyt, kameraga. Çek normalde. Çek ayağımda koysan. Qanday desem osonda bo'ladi. Siz bir şey. Siz silahınız. Almazsa sülüyoruz gerek böyle. Telefonda bir topu sonra çıksam göstererek töştür binip gelir. Bir de öyle başından hemen olur ki. Bir yaka töş, bir yaka hemen olur ki. Aralaştırınca cezayı vermişler. Var böyle çok da öyle böyle. 15 kakras, 5 tane gördüm. Leyla, 30 lira. Cırgal bek tabar. Kimin taş Oyundaki bir yaka böyle. Mağa ben valdarımızda gene arkada moyun koptu kaçak. Moyunda mağa böyle
Alın kızlar var, alın kadın kızlar, o şeyler var, moyun meselesini çalışır. Kendim de moyun meselesini. Moyun ne olur? Moyun katlı olur. Moyun da yet kıldılar değil mi? Moyun neyse katlı olur. Eceste aldanı alma ne olacak? Yok. Demet çarpı ikisini de ekspert. Çırgal tak da var sen oturma. Çırgalga da var. Çırgalın. Bilmesine yapalım. Ben yazım sana ola. Önde bir oturuyorlar. Öyle Ahmet. Ешіктеға келелік. Туғандар ынтымақты оlalım. Сонысында эле тойда эле жолугуп туралак ба? Ақсақта елім бол. Ақсақта эле келин бол. Байра келіп той тосып, ошо ынтымақты болуға. Барыңардың башына келін абнамыз берген. Ошо жерде бір-біріңерді қолдап құттықтап эле ене ой деп тұрсаңар эле ынтымак ошондо. Ынтымак мама, каяктан? Бул үйдөн эле башталат да ынтымакчы. Макул эми. Мен айтып койдум эми. Жок, мен деле бир кере айтып койсом да болобу же болбойбу? Айтыңыз. Ынтымак деген эң эмеси, бул эң главный эмесинен башталат. Келинди караш керек. Баланы караш керек. Баланын характери кандай, келиндин характери кандай. Экөөнү уруштуруп алганга аракет кылыш керек. Анан кийин бирөөнү бир кылып койсоң, бирөөнөгө бөлөкчө айтып койсоң, анан кийин иш болот. Ошонун баары эле ынтымак керек. Капиясат кетесиз да. Кимге айтып атасың? Сен өзүң ошонун практикаңда колдонуп атасыңбы? Жок, мен келин келбесе мен кантип колдонмойм. Жок, эми практикаң жок. Жок, мен практикам жок эле мен сатып алып ойнойм да. Сен кимге лектор коюп болот? Анан көрдүңөрбү? Мындай. Кимди сүйлөтпөш керек, ошондой эле кылып жактар кыйын. Сүйлөбөш керек. Лекторду аны жактаган эмес, бул дегендей уруп. Отуруп тамам. Olsan da. Size söyleyeceğim. Нет, Катаев, давай. Қара жастар, давайте. Жаштар бактылуу болсун. Кол кармашкандын колдору ешкачан жазылбай бактылуу жаштардан болсун. Ата энесине кайрымдуу, кайненесине жакын дегенде. Ошо ушул такай эле тойлорго келип туралы жакшылыктар көп болсун. Өзүнөн өзгөрөлү канаттарда өз ордунча очор башар болуп көп балалуу жакшы үй-бүлөлөрдүн катарын толукташсын. Ушундай дастарканыбыздын ташып такай нан жайып нан болсун, берекелүү болсун. Казаныбызда май кайнап турсун. Касын тартылсын. Биздин общий балалыктагы үйүбүз эч качан унутпайбыз. Сагам жакшылыкка келип туралы. Рахмат. Yine Vay. Çayını көп жашасын. Alırım. Gözlerim cırgal çözülüp çöpüş böyle. Abi. Cırgal deyin kim? Gel. Kana. Kalktır be. bir de olsa iki oda bulalım. Çınar bu bana söyledi de. Gel. Ömürleri uzun olsun, imanlı gelin olsun, maylı gelin olsun. Ошол үйдө небере чөбөрөлөр көбөйбөсүн, баарыңарга ден соолук, дайыма эле жакшылыктар болуп эле жакшылыктарга кетип туралы. Ошо элиң кут болсун.
Rahmat. Zar şimdiden de koyayım. Айтқаныңыз келсін. Аннан чына Kanat ben Ali'den Karvaşkan Boldur Beken bolsun, İmamdu Gelin Başka Desoğuk Kavukla Başka жерде айтып кеттім, Allah тілектім бар ғалым болсын. Қадыр. Бақытлы болсын, ата-енесін сыйлаған жастар болсын. Бұтылған ауытлық барға болсын. Bir tuğanlar менен аман болсын. Алабыз қой? Емде олар? Алып игіледі. Ай, ала тұрған жүксат орында болсын. Тақмена қошы қошы. Тұтқаныңыз тұтқыла алдырған. Тақмена қалды, тақмена Давай сөйле. Ептеле шыққаш келіп отыр. Барын айтқанына қосылам. Емер құтты болсын. Жашылыққа әлі чоғылалы, дастархан жашылыққа жайылсын. Бақыты болсын. Айтқанға келсін. Келем ала бе? Ай, жестем жараттан бері. Өзің келіне жүрегін көшеге алған алауыз деген біз. Қазір өзің келін жүрегін алаттан бұқты. Аққаны ошы жинар. Келесесті. Қаптырмай қаптырмай, сіз алтынаны мен алайын, е? Қаптырмай болса болмай олай. Не уже? Давайте. Ысық су жардан берген кі өді? Грязь. Грязь? Келіншек жақын. Қыстар балдар тұрғандар келіп. О мен дейсті. Көтергілер білек тұрда емесін бе? Жана қайтылған сөзін бәрттен қабыл болсын. Biz çıktığında bize oğula, ateşin nemlikleri silahla. Sana ben ayttım ki bizge altın kasıp oğula. Ben diye, azı bizde Türk'üm gerek de. Azımda karaylap durgan gezim bolup jettik biz uzaç. Oşol ekege biz işelip beşikteyip gire turgan Türk'üm bolgula. Oşol. Zor öyle. Kavul olsun. Beş parmaklardan salып албайсыздар мы? Жакшылыктын беш пармагы, эже, урматиге салып албайсызбы? Кандай эле мен? Назмы. Апе, окалы эле Айнура. Gizledim yaşadım, o susuzlar yaşadım. Ben türevimle dolup gitti sağlıcı. Sürgünde dolkulan, tan sürgünde dolkulan deniz beni. Жеткен шағында көп жүрдім көзі сүкті өзіңді зарыған көрсемді ақ жүзіңді дайыма ұзаттың келіп қайра сағынам жүрегім қайра тартан өзіңі сағына Эй, Нурбек,
Camine ne face parda Pe până merge târâși pe cadi Astăzi în sfârșit de săptămână, frate Zei de sticlă de vin și de bere Fetele sunt sub și ele Câteodată apare carta ce ne face juvele Săriți bagă cu bere și le punem la repede Iar dacă încearcă cineva să ne zice petrecerea e de bere Есть Моторола. Сам вместо головы. Что детство. Конечно.
Zaman baktı.